Ka ayom bakmen bat wanra jingkermen yo benriu ka Christmas ka bahasa telak ka perthei ki pa jublei ki rakhi haman kisnong kithau ki balang khamtam haki yang kesem hak jela jangi la rakhi da ka jingi phu iphing malau snem haki kunhon balang baper da ki program pada pedeng kani ki ba kham yashim menta shirhem da baro kadai ka Christmas carol Mengilak basaki haman kisnong githau la hasor ni hanong kendong ban pen krek bat up ya kejingwan long briu ukris Jisu. Di kendiat banyajok benta da kejingkmen ngila hiar kerpang sya kisnong soyong keba manus nem ki kun ronget ke balang beper ki penlong ya ka Christmas carol. Badru bau nom ikhmat kathan si benta ban pen saat ban penhem ya ke mensim hakum keni ka ayom bakmen ringkat kipat ka konsuensi. Daladi lahir syalagathan ban yadwai bajarwai lang ban airu ka khubor Christmas chabaro kinong shnong ba sinchar thaba ulayo ban yadan menta hak jingyat Christmas carol ka balang Catholic soyong ka bakilayat keleng kisnong bat penkut pat haplau jong kayeng mani nangta hak jingyat Christmas carol ka balang Presbytery soyong ka bakilas dang na yeng mani ban yat keleng kathan jong ka soyong bat penkut pat hamadan da ka jingyat dwai kaya rawai kemen bat kejingnya di Shalang. Keba itana nak niksi kalong ba kinong ilam na kibalang nalor kirong ba kilong kmi ki samla ki yashim benta shirhem khamtam ka khmat phu samrkhi bat kemen ki habarit habaro kibalang kibayo ban pelong ya ka Christmas carol. Hadin kini nak kaliang ba sensyar layo la ru banyadan menta hakjingnya Christmas carol hagasnong kerang Dauli bat kendro. Nak kaliang bak sensyar kepor roi thaba. Hak ka kerwak kerpang syabaro ki balang beper ki badan hakathan. Bat syakinong shnong ya ka kubor jingit jingker kukur do. Ban ya biang ke yang kesam ban koi ban khia bat dap da jingkemen haman ki yi khamtam habangin pediang newsnem thumai arhajar arpsan. Ublei ke jing sup ublei ke jingkemen ondon rong kalang bat phi baro. Haman lagi tliwing Haman lagi senang kibadai ni po soyong konsensi bat hakajalahi borakwe. Kajing kayu Jisu kadika clear message ka message jong kajing job handi ka po perthai. Handi ka por ngaku memeli jong ka soyong konsensi na shim ini kalat ka kabu da ka bensim ka pasnaurit bat ka bakamen ban ai kublei Christmas yapi baro kibadai handi po senang jong ini po soyong bat ka konsensi hi baro kamtam eru ya kajalahi borok kawe handi ka poru nga siem ni galat kabu ban ai kublei snem thamai basuk usnem jong kajing bha usnem ubadap ta kajing kerku ikipait ba babun jong ni kajala hi borok kawe kublei sibun ai kublei Christmas ban ai kublei sem thamai basuk ke phi borok te ni kon siap na ai kata kajing kublei Christmas na banta jong baro khamtam ek ni kipat jong jingi kibala lu menta hakane ka madan menta lau jong ni yimane tengi scam bakane ka karol Christmas kan wanra adu ka jingkemen kan wanra kata ka jingkella na ka menta jong baro kita ki breu situluk ni perthai namar ba yau Jisu hi latit ya ukum tau siem jong Jisu bo wanra Jisu hakane ka la perthai to hakane ka pol ngayeng hakane ka jaka ba nakalang jong kabalang Presbyterian soyong kabangi don ya kaban ai kublai Christmas ya baru ki para bangi ba saudong jong kane kapol thai par kabangi don hang ne ru is ko kemen ba UMLA jong soyong provinsi ubadai udukhat jong kabalang ka jongi kata ba pu thaba di kublai sibun ya MLA bla nong kat lembat ngi bat kumju ru ya ka balang hi baro ka wei lemru ya ki pat rungai saudong jong kane kapol thai ngi ai kublai Christmas basuk bakman lemru bak snem thamai ai bakan long ka snem ka badap de kajing kerku ka bau blai unthe kal hai hangi wei pat wei baro ka banangkong ngisubon penpa ko jing sngongu ya blai ya bodor kat bat ngi lama kane sngi baro cisngi ya ka ba ngi lala ban pendap ya kane kajing ya karol ka jungi kum ka balang tengah ngayeng kane kopor nakaliang jong kajing seng samla Madi usketri jong kajing seng samla balang Presbyterian soyong. Tena kaliang kajing seng samla balang Presbyterian soyong. Ni suban siam ya kene kalat kabu ban ai kublai Christmas nam ta jong pilang baro
tu ai bagani ka Christmas ka bangin sayo bani Syam masih kundu ya kajing walong brio kajing tura bunu film jing Yesus Kristus kan long kan wanra ya kajing sok kajing keman haki long yeng ki long sam kajing iwe baro te habakum kani ka sengi pen pa ko jis ngungu ya ublai kum bangalaong bakum ka balang ila ban pendap ya kani kajing yat karol kajongi ka balong si benta kajing rak kubor sya ka perthai ya kajing walong brio kajing tura bunu film jing Yesus Kristus ngisung kumel lomba kani ka por kajing don langkat jungki balang kajungi na duki teman besan ki ijing simbenta syarham jungki prabangai barok ki bapo la kajong ka balang ngisung kuman ru bangi don we naki kun jong ka balang kajongi i ba sinsyar kupar lingdo thaba i balong ru haju ka por i MLA badan buram jong ka sinong kajongi ngisung singan ba i MLA ila bani simbenta lang bangi kum ka balang hakani kajing rakhe jingya jikarol kajongi habakum kani kasngi tena kalyang kajing sungsung lang ai kublai nam tajong pi baro sai simpan ai kublai Christmas ke besok ke bakeman berkum juru ya ka advance new year ya ka bangin sayo bansa Syam ngambau ni sunam arajar arbusan to kublai sibon akan ai kublai nama ba lai kani kalat kani kasngi baro sisngi kum ka balang presbyterian soyong ni ai kublai Christmas besok bakeman ni pi baro bat kum juru sunam thamai besok bakeman ni pi baro kata ka Christmas ka baay museum ya kajing kajungi kamtam kum ki banget te kum ta baro lang ni ay ya kani kajing kublai Christmas ya baro ki baydon kamtam ma kani kasni ka bakum ki khon jong ka balang ni layo ya ka ban le thau buram da ka ban penlong ya kani kajing ya ka ro ay ba kani kajing le jungi kum ka balang kan long kan nuksa ki we pat bat kan long ru ka kubor ka babahana ka benta ki banget baro te kublai sibon